Beh, bu petang jenis kumi. Sepi asa. Apa kedetik gaya nanya kayak subuh. Nah, ini sado gitar. Cek gendang gending keranjang. Aku ngibur. Nih tes malu nih. Yen, 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 Yenny. Yenny. Yen saja itu dengan tekan beli, ku kecur hati lo di nadi. Beli gendang gending. Sinawang mo petang ako nih. Nenek cok tuku-tuku ganggu doen nenek. Jok negak ben pak kene. Luha ben ke bede. Nak jadi ada instruksi tunai jaga jarak no. Bahasa kerana social stretching ada lo. Nope. Kuna jadi itu. Tinggal satu. Terus lagi sen lagi dempet. Gendang enggak? Nah, ketosa patuhi himbauan masih nawang. Nah beli bojoh-joh enggak? Itu bisa apa istilah bahasa Inggris nih beli orang tuh mesti cing gitu. Cing. Adi, becing, social stretching lo. Jangan bahasa Inggris lo. Jadi, awan deh yang ngaibo. Beli orang nak doyong di pondogen. Tapi dia pilih ngomong social distancing istilah bahasa Inggrisnya beli. Nah, gitu bo. Social stitching, cak buin misi orang nak. Bah beli bin beli social distancing beli. Nih mare ya nak mau nih. Bo beli kenyat bin orang. Nah, elo. Cak buin lanjutan. Lo, sepi aja nih gumio. Alih-alih sing ngado. Cak sidang ngomong apa ban? Cicilah bulana, liu saja buen. Yang pada panas mata naik, beli nyidang lawanin no. Nenek panas uyak bulan ne bo. Cak inguh bana. Cak kebus dingin beli lo. Nah kengkeng nah kada beli nak kene jani gumi kang wa malu raga ngikutin himbauan. Nak ja onyo kita beli daripada beli bengkung. Oh yang beli gen kena pedidi. Kurnan jak panak kena sing pedalem masa beli. Ajan masih lo yo. Nah, Kang Wang bujani raga jumah gen malu ngoyong. Kang Wang dibenang perlu sajan gen besok. Nah, hitung-hitung raga jani ulat sarira apa adana. Oke, kita beli segera leh. Bapeteng kiap no. Tidur ya beli. Nah, malunan bu lo ke kamar malu. Injak beli jen betul. Nah beli. Mendo, kengke mak soto adi ngabo gitu. Nah. Jaga jarak beli. Sampai corona ada di merana.